Mugikiyu huria urikurikanite ta Purity Wambui ni ataririe mari akoretwo akigerera thutha wa uria wari muthuri wake Ambrose Mutembei gukorwo hategũteithia ciana ciao ithatu kuma riria matigarire ona thengia wa gukorwo akirogota marihi ma nyumba ya Wambui akire me hamwe. Purity augite no erehire rwacio rwake rwa ngiri 40 agiaka nyumba ya bedroom 4 mwena wa mwihoko na bedsitter 3 cia gukomborithia. Akigira muthuri wake wira uria agikorirwo akimuigira kuringana na biashara iria agikoragwo akiruta ya mutumba. Augite arahiukirwo thutha wa kumenya Mutembei ni akomborithitie nginya nyumba yao na ugaga ndari mbeca etio cia kurera na guthomithia ciana. Oho augite Mutembei ni aregire kuoya mwana aikare nake hindi ya rutha rwa December akiuga ni ahikanirie undu uria wa murarakire muno. Riu Wambui aroga Mutembei ni muthitangite borithi ni kuhura nyumba yake mbica. Wambui akihita cigana ni cigana na agakuona kihoto giake meguthikwo mari eri. Akenya mwena wa comment section makorwo makiruta maoni ngurani magikorwo makiugete Wambui he handu ayakorwo akihingica angi magikorwo magikomithia Mutembei ni gukorwo agitake advantage ya mutumia uyu witwo Wambui. Na wini mamake maikaike muho wake akauga Wambui ni kigiatumire wike ma mothe ukimenyaga uria andu aya matire msimamo na Treza wina nakago etiga kinua monjorere na Treza Zebed na ni umagwa agikorwo akiuga arume ona ungimeka atia macokaga gukugaruka ni urimo mutheri. Na Esther Kelvin akauga during the conference ukusikia kama ni kujenga in that plot you must be in a joint title deed, kama si hivyo nunua kwako na ujenge. Hakuna trustworthy men died during the Second World War. Na koina kuruka kwa nowadays wanaume wanataka mwanamke akona kakiru kule na wakule pesa yake. May such kind of love that can make me give a man my money never locate me. Na Precious Shalimei akauga huyu wachane na yeye, she went to Tanzania kuchukulia bwanake Kamote eti wa mama wenzake wasimfuate. Sasa ona kimebramba Wambui wazimaman na venye aliharibia Wameru wenzake wazimaman kazi Gikomba ogopa Wameru na wivu bado hata hakija mramba. Hii ni kionjo. Na Consmina akawa ladies put your property in your name, yes help the husband but let that what you have be in your name. Na beti aikoro kiugo Wambui wera sirie niki hau nao hau dina nyita hau neho wekaragire na maku hau neho Mutembei amberirie gukukuana. All the same I wish you success in your fight, may you win cause you deserve it, hugs mama. Na man Yalis akauga that's why nikiona tusichana huku tukiset standards ati I can't cook for someone who is not my husband, I can't wash huwa nataka a sit back relax and enjoy the things these women are doing kwa grounds, even paying for themselves dowry in the name of love, just refreshing. Na Meridegwa akauga Wambui is a great woman any man would admire, she should use the same energy to build another empire. Na Muthoni Ruben akauga do you ever take notes seriously during conference times? Na uliza kiulizo tu. Na Rusi Karanja kwa uriwe niwe werasirie mufira ukigaruka Mutembei ni Wambui riu nikio tuturaga nja nake nyumba ona agirwo ni kumutwaragira irio o muthenya nduwe niwe mudurume. Guku no kwa Mwangi wa Mohoro ni no nguheana gitio kinene witikire gukorwo subscribe thini wa channel eno itu nigetha waikoragwo ukiamukira mohoro o hindi kiriria magikorwo magitukinyira guku nenda-ini cia ukinyaniria. Ni riboti yo ya mundu ugwitwo Wambui wazimaman mena Mutembei kuria kuragituiketi Wambui ni agikorwo agiakira Mutembei nyumba kana magikorwo magiaka nyumba mari hamwe na agikorwo magitigana. Muthuri agikorwo agithie na nyumba no biashara ya kiambiriria yari ya mundu ugwitwo Wambui. Riu mundu ugwitwo Wambui aragikorwo akiuga ati ona mweri wa December uria wathi guku ni agikorwo akira Mutembei agikorwo akioya mwana riria akiri leave no ni agikorwo akirega na kaundu kau akimutura tondu kumucokeria kuria amucokerie amwirire we ni akorirwo akihikania koguo ndangikorwo akihota guikara na mwana ucio. Ni ndeto ikiri na kieha muno na nike kaundu gakiri karito muno kuona ati mundu witwo Wambui ni akorirwo akiuga nake ni gukorwo akirihanirio ngikorwo watho ndugukorwo ukihuthika na njira njega. Twagikorwo tukihoera Wambui
ngoro yake igikorwo ikihona na agikorwo akiruta biashara ciake o ringi start afresh na kihoto gikorwo gikionekana. Mutembei nake agorwo agihe mundu gwitwo Wambui gitio na njira nene muno makiria, tondu tutingienda kuona kindu gitagwo gender based violence ikoragwo igicungirira gikuo. Guku ni kwa Mwangi wa Mohoro, nginya muthenya ungi, itagwo Mwangi Mohoro.